Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zlatina kuhinja. Danas ćemo praviti jedan fini snježni kolač. Od sastojaka bit će nam potrebno za koru 4 bjelanka, 4 kaške šećera, 4 kaške brašna, 1 kesica praška za pecivo i za preliti kolač 150 ml mlijeka i 1 kaška kakao. A za fil 4 žumanjka, 100 g šećera, 250 ml mlijeka, plus još 200 ml slatke pavlake ili tečnog šlaga i 50 g čokolade sitno izrendane. I još 2 kesice šlag pjene u prahu za dekoraciju i malo oraha za posuti kolač. Prije pripreme uključite rernu na 180 stepeni, taman će se zagrijati dok mi umiksamo kor. Kod mene je tepsija 36 x 21. Neću papir stavljati, nego sam stavila, dobro namazala maslacem i posula brašno. Sad ćemo prvo umiksati bjelanjke i šećer. Znači 4 bjelanjka i 4 kaške kristal šećera. Kad smo ovako čvrsto umiksali bjelanjke, sad dodajemo 4 kaške brašna i 1 prašak za pecivo. Koru ćemo peći 15 minuta, nema potrebe za više. Vidjet ćete kad se stvori ona fina korica, gotov je. Evo vidite, kora je pečena, pekla sam je tačno 15 minuta. A što se tiče preljeva, to vam nisam snimala, 150 ml mlijeka i 1 kaška kakao, samo da prokuha. I sad ćemo vrućim preljevom preliti vruć kolač. Sad dok se kora hladi, mi ćemo u međuvremenu napraviti kremu. Prije mućenja kreme trebate potopiti želatinu, to vam je 1 kesica od 10 g sa 4 kaške hladne vode i neka ona stoji na bubriće dok mi umiksamo kremu i skuhamo. Sad ćemo umiksati žumanjke i šećer, dobro znači umiksati. Evo vidite, ovako treba umiksati da smjesa skroz podsjetli. Sad ćemo kuhati kremu. Evo 250 ml mlijeka je prokuhalo
I sad dodajemo žumanjce umiksane i šećer. I sad vraćamo na ringlu da skuhamo kremu. Evo vidite, kremica se brzo skuhala. I sad dodajemo želatin i sve dobro izmiješamo da se želatin otopi. I ostavljamo kremu da se dobro ohladi. Evo, krema se ohladila, ja sam u međuvremenu umiksala onih 200 ml tečnog šlaga. Sad ćemo sjediniti sa kremom i fino umiksati. Sad dodajemo čokoladu i sve ćemo fino izmiješati. Ovaj vam je kolač jako ukusan. A vidite, nije baš težak za napraviti. Svaki kolač malo zahtjeva pripreme, ali šta bi. Kora se ohladila. Sad ćemo kremu staviti. I sad kolač ide na hlađenje, da se ohladi najmanje neka 2 sata. E onda ćemo dodati šlag preko i orahe i to će biti to. Kolač se hladi u frižideru oko 2 sata. Ja sam u međuvremenu umiksala šlag u prahu u onim kesicama. Sad ćemo dodati preko kolača. I još ćemo dodati malo oraha. I kolač je gotov. Opet ga stavljamo malo na hlađenje. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj moj video. Vjerujte mi, kolač je preukusan. Jako lijepo izgleda i ono, kako da vam kažem, ma baš ko snježna pahuljica, topi se u ustima. Hvala vam što me pratite, nadam se da ste mi svi dobro. Puno vas pozdravljam i želim vam svako dobro do sljedećeg videa. Ćao!